An Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Kada tuig, napakadto Jerusalem ang mga anak na Jesus para han piyesta han paglabay. Handusin na ang edad na Jesus, kinadto hirahan piyesta, sumala han ira na babatasan. Katapos san piyesta, nagtipaulihira kundi nagpabili ang bata nga Jesus didto ka Jerusalem. Waray may baruhini aniya mga anak. Naguna-una hira, nga upod hiya han kadamaan sanglit, naglinakat hira anay hinbugos nga adlaw. Ngan amo na ang pamiling nira haiya, didto han ira kaurubdan, ngan mga kasangkayan. Waray hira makaagi haiya, sanglit binalik hira, ngadto Jerusalem, hinpagbiling haiya. Han pag ikatulo ka adlaw, hinagian nira hiya, didto ha templo, nga nalingkod upod han mga magturutdo nga mga Hudiyo na mamati nga nagpapakiana haira. Naipausagod an nga tanan nga nagpakabati han iya magupay nga mga baton. Naipausaliwat an iya mga anak han pakita haiya ngan ginsiring hiya han iroy niya. Anak, kay ano nga ginbuhat mo ini haamon. Duro ani mo kabaraka. Ni imo tatay nga nako hinpag pinamiling haimo. Ginbaton niya hira, kay ano hinpag pinamiling niyo haakon. Diri ba kamo maaram nga kinahanglan hahan ni ako habalay han akon amay, kundi waray hira makasabot han iginsiring niya haira. Sanglit inupod Jesus sa ira, pagbalik han Nazaret, di nagmasinugtanon hiya haira. Gintipigan hakasing-kasing hanaroy niya ini nga mga butang nga nagtubo Jesus halawas ngan kinaadman nga nakalipay hiyahan Dios nganhan mga tao. An Ebanghelyo hanaton Ginoo. Pagdayawong ka, Kristo.